गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आम आलोचना करिया दशम श्रेणी नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टरटा आम आलोचना करूँ तार जो पार्टा रही जाइए आम लास्ट क्लास आलोचना करूँ मंथीबोध मानकर जे पिट्यूटरी ग्लैंड विषय से पिट्यूटरी ग्लैंड कौन केते भाग विभक्त जनरली दुई भाग विभक्त गोटे हूँ आडेनो हाइपोफाइसिस आ गोटे हूँ न्यूरो हाइपोफाइसिस गोटे रिपीट कर दूसरी आडेनो हाइपोफाइसिस कौन सब बाहर तुम लास्ट वीडियो देखी जापर आज पढ़िया चलो न्यूरो हाइपोफाइसिस विषय तार कार्य कौन एवं से कौन हर्मोन सब क्षरित होके तो फास्ट आम देखा पाइलु ऑक्सीटोसिन नाम गोटे हर्मोन जे कौटू क्षरित होची न्यूरो हाइपोफाइसिस नामक एक कौन ना पार्ट रू जोटा कि आम कहूँ पिट्यूटरी ग्लैंड गोटे अंश है। तो ये कौन होची ना लक्ष्य कर जिते आम तुम देखि कौन ना गोटे गाई जेको समय क्षीर दुहिले ता क्षीर बाहर ना किंतु क्षीर को किछ समय पर बाछुटी चुचिबा द्वारा से क्षीर बाहर देख गाई देखते तो बाछुरी ता माँ पाख जा क्षीर खाए तेज जाकि से आम क्षीर दुई पारू हाँ कि नहीं तुम सब गाई रू क्षीर बाहर कर कहीं ना बाछुरी तार से चीर को चुचुमिले कौन हो गाईर पिट्यूटरी रू ऑक्सीटोसिन हार्मोनटा क्षरित हुए और स्तन ग्रंथि उपर प्रभाव पकाए ओ क्षीर झरे ताले मुख्यतः सेटा कहार उपर डिपेंड करुचे ना पिट्यूटरी ग्लैंड उपर डिपेंड करुचे है और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन करे ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्षरण करे और से क्षरित हार्मोन कोठी आसी स्तन ग्रंथि उपर प्रभाव पकाए और तार कार्य होची कौन ना क्षीर आसीबा है कि नहीं जहाँद्वारा गोटे बाछुटी क्षीर खाई पारे है सेम क्षेत्र आ मनुष्य क्षेत्र भी हुए ये ऑक्सीटोसिन अन्य एक कार्य होची प्रसव समय मार गर्भाशय पेशी उपरे प्रभाव पकाए एवं गर्भाशय संकोचन फल शिशुटी जन्म हुए तो यहाँ गर्भाशय पेशी उपर संकोचन हुए जहाँफल शिशुटा जन्म होबार सहज होता है बुझीगला। तापर कौन देख नेक्स्ट आस भासोप्रेसिन तार ऑक्सीटोसिन कथा बुझीगला ऑक्सीटोसिन हूँ पिट्यूटरी गोटे निर्देश परिचालित होता गोटे कौन ना हार्मोन ओके तार कार्य भी जापर बर्तमान चलो भासोप्रेसिन नंबर 2 भासोप्रेसिन बा आंटी डाइयूरेटिक हार्मोन बा एडीएच हार्मोन कहुए कहीं कहुए आम जाना देख कौन लिखाई ना भासोप्रेसिन प्रभाव में ब्रुककर मूत्रजन नलिका कौन हुए जल पुनः शोषित हुए ताले भासोप्रेसिन जेहेतु आम शरीर ये हार्मोनटा अच्छी कौन हुए ना आम ब्रुककर जो नलिका जलटा अधिक परिमाण में बाहरी जावाक आम शरीर दिए ना सपोज तुम जाइए गोटे मरुभूमि भाया एरिया को पा हठात पाइल तुम्हें तो मरीज है तेणु से ब्रुक कौन करे ना रिएब्जर्प्शन करे पुनर्शोषण करे क्या ना जल को कौटू ना मूत्र नलू है जोटा कि आम शरीर उपयोगी नुहे से छाड़ी देती यूरिया क्रिएटिनिन एड़ा सब बाहर कर दिए यूरोक्रोम किंतु जो जिनटा आम दरकार जमी जल अंशटा आम शरीर आवश्यक रही चलो से जो मूत्र सारणी नली रू कलेक्टिंग ट्यूबुल रू से कौन करे कलेक्टिंग डक्ट से कौन करे ना से मूत्र को रिएब्जर्व करे है एथिपाई तार अन्य एक ना होचे आंटी डाइयूरेटिक हार्मोन है जेकोसी कारणवशत पिट्यूटरी रू है कौन हो सॉरी जेकोसी कारणवश पिट्यूटरी कौन हो जदि तुमर अल्प परिमाण भासोप्रेसिन क्षरित हुए तबे से व्यक्ति दिन में पाखापाखि 20 लिटर पर्यंत परिस्रा करे ताले ये अवस्था कौन कहुए डायबिटीज कहुए डायबिटीज रे कौन हुए लोक मैंने अधिक समय कौन ना अधिक माने कौन करता परिस्रा करता परिस्रार परिमाण अधिक होता है प्राय 20 लिटर पर्यंत परिस्रा करते हैं ये गोटे इंपोर्टाट जे डायबिटीज है प्राय दिन में पाखापाखि केते लिटर पर्यंत से परिस्रा कर ओके तो नेक्स्ट जीवा यही अवस्था को डायबिटीज इनसिपाइडस कहुए बहुमूत्र रोग ताले बहुबार से परीक्षा कराए तेणु डायबिटीज इनसिपाइडस बहुमूत्र रोग कहुए यहाँ परीक्षा जब बहुबार जन परीक्षा जाइना कि प्रकार रोग कहुए से प्रकार रोग कौन कहुए कौन ना बहुमूत्र रोग ओके आउ गोटे ताले यह हूँ मधुमेह बा डायबिटीज मेलिटस ठारू भिन्न है मधुमेह बा डायबिटीज मेलिटस से गोटे अलग रोग डायबिटीज दी प्रकार गोटे अच्छी है गोटे डायबिटीज इनसिपाइडस डायबिटीज मेलिटस है तो ये दुईटा भर तफात कौन ना डायबिटीज इनसिपाइडस जहाँ बोलते बहुबार परिस्रा जा बहुमूत्र रोग हम आ डायबिटीज मेलिटस किस ना मेलिटस हेल्ले कौन हम ना आम ब्लड में ग्लुकोज परिमाण वृद्धि पाइब है जो ब्लड में ग्लुकोज परिमाण वृद्धि पाइब कौन हम ना से आम शरीर में कौन हम ना ब्लड सुगर परिमाण बढ़ जाए आम देह झिमझिम कर है तार बहु प्रकार तार साइड इफेक्ट अच्छी है आमको ये डायबिटीज रोग बोली कहुए देह हाली है कि नहीं तो खायापी इच्छा हेनी तो विभिन्न प्रकार हम ओजन कमिज इत्यादि इत्यादि तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड विषय में पढ़ी नेक्स्ट जी पिनियल ग्लैंड है यहाँ गोटे ग्लैंड पिनियल ग्लैंड ए पिनियल ग्लैंड अग्र मस्तिष्क छाତରେ रही अग्र मस्तिष्क कौन उपर भाग रही है अत्यंत छोट ओजन प्राय 150 ग्राम ताले यार ओजन केते मात्र 150 ग्राम ओके एथिरु मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन क्षरित हुए एथिरु कौन हार्मोन क्षरित हुए ना मेलाटोनिन ये मेलाटोनिन हार्मोन कार्य कौन ना ये मेलाटोनिन हार्मोन कौन ना युव क्रांति
डिम्बोदय बा निद्रा उपरे यार कौन रही ना प्रभाव रही है। এবং এই মেলাটোনিন হরমোন ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଜୈବିକ ଘଡ଼ି ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଏ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପିନିଏଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହେଲା। এই ପିନିଏଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ଘଡ଼ି ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କାହିଁକି ନା ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଶୋଇଲୁ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଯିବୁ ହେଲା, ଆମ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ସେଠି ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଦେଖ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ନିଦଟିକୁ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି বা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। କ'ଣ ଏଟା ନା ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ବେକର ତଳ ଭାଗ ରହିଛି। ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ବେକର। ପାରାଥାଇରଏଡ଼ ଏବଂ ଥାଇରଏଡ଼ କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ବେକର ତଳ ଭାଗ ରହିଛି। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଉଭୟ ପଟରେ ଠିକ୍ ସ୍ୱର ପେଟିକା ପଛକୁ ରହିଛି ହେଲା। ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିଲ, ସ୍ୱର ପେଟିକା ଠିକ୍ ପଛକୁ ବେକର ତଳ ଭାଗରେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଏଥିରୁ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ସେ ହରମୋନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ଏହା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଷର ଅମ୍ଳଜାନ ବିନିଯୋଗ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ କୋଷକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ବା ବିନିଯୋଗ କ୍ଷମତାଟା ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କେମିତି କରିବ ଏଇଟା ବଢ଼ାଏ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ କ'ଣ କରିପାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିପାରେ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ଏଟିପି ଆକାରରେ ଆମ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଖିଥିବ ତ ବେଙ୍ଗଟା ଛୋଟ ଥାଏ, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା କହୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଡଲ୍ଟ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବା ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଲା ସେଟା ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଭଳିଆ ଥାଏ, ପରେ ତାର 4ଟି ଗୋଡ଼ ହୁଏ, ଲାଞ୍ଜଟା କଟିଯାଏ। ଏଇଟା କିଏ କରେ ନା ସେଟା ଥାଇରଏଡ଼ ହରମୋନ୍ କରେ ଏବଂ ସେ ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ପାଣିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହରମୋନ୍ ପକାଇଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏକ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ ବା ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ବା ବହୁତ ଏଡଲ୍ଟ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଯଦି ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ନଥିବ କାହାର ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାର, ତାହେଲେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହରମୋନ୍ ବାହାରିବନି। ଯଦି ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହରମୋନ୍ ବାହାରିବନି ସେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାଟା ଆଉ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବେଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ପାରାଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପାରାଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ ନା এই ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ 4ଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପାରାଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ପାରାଥର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ। ତାହେଲେ ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ 4ଗୋଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ପାରାଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ନା ଏଥିରୁ এই ପାରାଥର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପାରାଥର୍ମୋନ୍। ଏବଂ এই ପାରାଥର୍ମୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା এই ପାରାଥର୍ମୋନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ତରେ କାଲସିୟମ ଏବଂ ଫସ୍ଫରସର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାରାଥର୍ମୋନ୍ କ'ଣ କରେ ରକ୍ତରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ କାଲସିୟମର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବା ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରମୋନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ସିକ୍ରେସନ୍ ବା କ୍ଷରିତ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆଡ୍ରେନାଲ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଡ୍ରେନାଲ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏହା ଆମ ଶରୀର 2ଟି ବୃକକର ଉପରି ଭାଗ ରହିଛି। ତାହେଲେ ବୃକକର ରେନାଲ ରହିଛି ଆଡ୍ ରେନାଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଡ୍ ମାନେ ଉପରେ, ରେନାଲ ମାନେ ବୃକକ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିବୃକକ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଥିରୁ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ ହୁଏ। ଦେଖ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍, ସେଟାକୁ ଲେଖି ରଖିବ ସମୟ ମାନେ ହେଲା। ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ହରମୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହି ହରମୋନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆକସ୍ମିକ ଆଘାତ, ଭୟ, ଅବଶ, ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ହଠାତ୍ ତୁମେ ବାଘ ଦେଖିଥିଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଏହି ସମୟରେ ତୁମର କେଉଁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହେଲା ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ହରମୋନ୍। ହଠାତ୍ ତୁମକୁ କେହି କୁକୁରଟି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼େଇଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଆଘାତ ପାଇବାର ତୁମର ଆକସ୍ମିକ ଆଘାତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଶରୀର କ'ଣ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥା ହେଇକୁ ଆସିଗଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଏ ହରମୋନ୍ କେଉଁଠି କ୍ଷରିତ ହୁଏ ନା ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅତି ବିପଦକାଳୀନ ବା ହଠାତ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆମର କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ପଡ଼େ। ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଏଠି, ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସୁଛି ପାନକ୍ରିଆଜ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ନା ପାନକ୍ରିଆଜ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ଅଗ୍ନାଶୟ ବା ପାନକ୍ରିଆଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ଆମ ଶରୀର ପାକସ୍ଥଳୀ ଠିକ୍ ତଳ ଭାଗରେ ଗ୍ରହଣୀ ଫାସ ବା ଡିଉଡେନାଲ ଲୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନାଶୟ ରହିଛି। କେତେଟା ରହିଛି ଆମ ଶରୀରରେ? ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିଛି। କ'ଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଠି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲେଖାଲା ବା ମିକ୍ସଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି ହେଲା, ବା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। କାରଣ ଦେଖ ନା ଏଥିରୁ ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ଉଭୟ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରୁ ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ଉଭୟ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହରମୋନ୍ କେଉଁଠୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି ନା ହରମୋନ୍ ସବୁ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି ହେଲା, ଏବଂ ଏନଜାଇମ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟରୁ। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନାଶୟର ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଆଇଜଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗାରହାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଅଂଶଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ এই ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଅଂଶଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆଇଜଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗାରହାନ୍ସ। ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ
এই আইজলেট অফ ଲାଙ୍ଗାରାନ୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଛି 4 ପ୍ରକାର କୋଷ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲଫା ସେଲ୍, ବିଟା ସେଲ୍, ଡେଲ୍ଟା ସେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟୋରୀ ସେଲ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି 4 ପ୍ରକାର ସେଲ୍ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସ୍ରାବୀ ବା ସିକ୍ରେଟୋରୀ ସେଲ୍। ଓକେ, ଦେଖ ଆଲଫା ସେଲ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ନା ଆଲଫା ସେଲ୍ରୁ ଆମର ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ବାହାରେ। ଜାଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଲଫା ସେଲ୍ରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ঠিক, এবং এই গ্লুকাগনের কার্য মধ্যে পড়া হ্যাঁ। বিটা সেলু কোণ ক্ষরিত হুয়ে না ইনসুলিন ক্ষরিত হুয়ে, আর ডেল্টা সেলু কোণ ক্ষরিত হুয়ে না সোমাটোস্টাটিন বলি মানে ক্ষরিত হয়ে থাকে, এইসব হরমোন সব ক্ষরিত হুয়ে। আচ্ছা, তো এই আলফা সেল বা বিটা সেল যে ইনসুলিন বা গ্লুকাগন ক্ষরণ করছেন তাঁর কার্য কোণ না ইনসুলিন শরীরে শর্করা বা গ্লুকোজর পরিমাণকে স্থির রক্ষে হ্যাঁ। তো ইনসুলিনর কার্য হচ্ছে আমার শরীরে হঠাৎ যদি অধিক পরিমাণে গ্লুকোজ আসিগলা সেটা কোণ করব না সেটা সে স্টোর করে রখিদেব কোটি না লিভরে হ্যাঁ। আচ্ছা, তেমন এই ইনসুলিন অভাবে কোণ হুয়ে রক্তর শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাই মধুমেহ রোগ হুয়ে বা যেটাকে আমি ডায়াবেটিস মেলিটস বলে পড়ুলু। আউ টিকে আগুন মুঝে 2 প্রকার ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিস ইনসিপাইডস, ডায়াবেটিস মেলিটস। এই ডায়াবেটিস মেলিটসটা কেতবে হুয়ে না যেটা শর্করা পরিমাণ রক্তর বৃদ্ধি পায় এবং এটা কাহা অভাবে হুয়ে মুখ্যতঃ এটা কাহা উপরে না মুখ্যতঃ এটা ইনসুলিন অভাবে। তেমন যে ডায়াবেটিস মেলিটস হুয়ে সে দেখো ইনসুলিন কোণ ইঞ্জেকশন নিয়ে থাকে। ওকে, নেক্সট দেখা তোমার গ্লুকাগন কার্য দেখা। চাল গ্লুকাগন কোণ রহলা, গ্লুকাগন କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଇନାହିଁ। ଗ୍ଲୁକାଗନର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହିଦିଏ ଟିକେ ଦେଇନାହିଁ। ତୁମର ଗ୍ଲୁକାଗନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଶରୀରରେ ରକ୍ତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡାଇବେଟିସ୍ର ପରିମାଣ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ କ'ଣ ହେବ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ ବା କ୍ଷରତ ହେବ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯଦି ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ କମିଯିବ ସେ ଆମ ଶରୀରରୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜରୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗ୍ଲୁକାଗନକୁ କ'ଣ କରିବ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ଗ୍ଲୁକାଗନଟା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେବ ଆମ ଶରୀର ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପାଇ। ଧର ଯେଉଁ ତୁମେ ଭୋକରେ ଅଛ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନ, তাহলে তোমার শরীর বঞ্চব কেমতি চালিব কেমতি তাহলে সেটা তোমার শরীরে যে স্টোর রয়েছে যে খাদ্য পদার্থ হ্যাঁ বা শরীরে যে কার্বন মানে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য রয়েছে তাকে সে কোণ করব না ভাঙ্গিব এবং ছোট ছোট অণু যা গ্লুকোজ জাতীয় ছোট ছোট অণুরে পরিণত করব কোটা না এই গ্লুকাগনটা পরিবর্তিত হব কোটকু না গ্লুকোজকু হ্যাঁ যেটা কি লিভরে সাইতি হয়েকি রহিলা গচ্ছিত হয়েকি রহিলা হ্যাঁ। এবং সে কোণ করব না রক্তরে আমার গ্লুকোজর পরিমাণ ধীরে ধীরে মেনটেন করব হ্যাঁ। ঠিক ওল্টা কাম হ্যাঁ। ইনসুলিনর কাম হচ্ছে রক্তরু শর্করাকে কোণ করা অধিক গ্লুকোজ না তাকে কমাই দেব, আর ইয়ার কাম হচ্ছে যদি কম গ্লুকোজ হব সে কোণ করব আনিকি গ্লুকোজ যোগাইব হ্যাঁ। নেক্সট আমার কোণ গ্রন্থি রহিলা না শুক্রাশয় গ্রন্থি বা টেস্টিস বলে আমি তাকে কହୁଛୁ। ଆମ ଶରୀର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳି ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଶୁକ୍ରାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ଏବଂ এই ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ বা ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ନାମକ ଏକ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ এই ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବାଳକ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ସୁଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପୁରୁଷର ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତିକି ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିବା, ସ୍ୱର ପାକଳ ହେବା ହେଲା। ଏବଂ এই ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୁକ୍ରାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନପୁଂସକତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ଡିମ୍ବାଶୟ ବା ଓଭାରି। ତାହେଲେ এই ডিম্বাশয় ওভারি କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରର ଉଦର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ডিম্বাশয় ରହିଛି ହେଲା। এবং এই ডিম্বাশয়ের কোণ ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়ে থাকে। 2 প্রকার হরমোন ক্ষরিত হল, গোটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন আর গোটা হচ্ছে প্রজেস্টেরন। কিন্তু আজ পুরুষ দেহের পুরুষ কথা কহবা এটি কি প্রকার হরমোন ক্ষরিত হুয়ে না টেস্টোস্টিরন। গোটিয়ে মাত্র হরমোন ক্ষরিত হুয়ে, এটা কোটু ক্ষরিত হুয়ে না লিডিক সেল বা লেডিক কোষরু সে ক্ষরিত হুয়ে এবং সেই হরমোন না হচ্ছে টেস্টোস্টিরন। বারম্বার মু কହୁଛି এটা হচ্ছে গোটে হি হরমোন ক্ষরিত হুয়ে কোটি না পুরুষ দেহরে এবং নারী মান দেহরে কতটি না 2 প্রকার, গোটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন আর গোটে হচ্ছে প্রজেস্টেরন। আচ্ছা, ইস্ট্রোজেন হরমোনের কার্য কোণ না ইস্ট্রোজেন হরমোন কোণ করে না বালিকা মানଙ୍କର স্ত্রী গৌণ লিঙ্গীয় লক্ষণ মান দেখা যাଆନ୍ତି। প্রজেস্টেরন হরমোন কোণ করে না ଏହା ডিম্বদ্বয় ପରେ ডিম্বাশয়ରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ এবং গর্ভধারণରେ ସେ କ'ଣ କରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ହରମୋନ ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହରମୋନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ନା ଦେଖ ପ୍ରଜେଷ୍ଟେରନକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଏକ ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭାଶୟ ହରମୋନ ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ହରମୋନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, এটা ହେଉଛି ପ୍ରଜେଷ୍ଟେରନ ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ ଏବଂ କ'ଣ ନା ଘରେ ବସି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବାପା ମାଆକୁ ଯଦି ବି ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।